inshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote turagarutse ni mu gihugu cy'u Burundi twongeye gushinga amatako kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze mu makuru mbazaniye muri ano masaha by'umwihariko ku itariki zigera ku ya mbere y'ukwa 10 ndagira ngo mbabwire yuko muri iki kiganiro ndaza kuba ndi kumwe n'umuvandimwe ariko ndamwakira akanya gato cyane atubwire bimwe muri bike atuzaniye ariko kandi nze guhita nakira n'undi muvandimwe nawe by'umwihariko murabizi ni umurundi ukurikirana bya hafi ibijyanye n'amakuru arimo agenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi nawe ndaza kumwakira atubwire byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi birumvikana yuko twamaze rero kuba dufite abatumirwa bagera kuri babiri nanjye wa gatatu mugiye kuba mumva muri ano makuru ya nimugoroba reka mbasuze rero mbaha ikaze by'umwihariko nababwira ati biroroshye kubana natwe utari wakora subscribe nta kindi usabwa cyonda unasharinge iyi video ndagira ngo uku kwezi dutangirane kabisa tuzamuka ku buryo by'umwihariko turaza gufunga ibihumbi 100 by'abasubscribe natwe ariko tukajya mu mubare w'abantu rwose batwaye n'ibihembo bya YouTube. Yes birumvikana rero namakuru tugarutsemo by'umwihariko arebana n'umutekano politique na diplomasi ariko kandi nyemera mbanze nanabaha ikaze mbasuhuze kuko mudukurikira muri benshi muri mu bice bigiye bitandukanye hari abadukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda bari Kenya Tanzania Mali na South Africa bari Zimbabwe Uganda mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejoro Coline Murangala Coline Atongo Kinazi Cibitoki bari hano mu Gitega ndetse no mu gisagara cya Bujumbura tubaye ikaze mu gihugu cy'u Rwanda muri abantu bagaciro cyane ariko kandi mu ntara gatatu diaspora leta zunze ubumwe za Amerika Canada Ububiligi ndetse no Bufaransa tubaye ikaze tubikoye ku mutima nyamuneka nyemera nkubwira yuko rero amabariyeri rwose yamaze guca ibintu hano mu Cibitoke akaba ari amabariyeri by'umwihariko n'ubundi akomeje kugenda akorwa mu rwego rwo gushakisha ngo bamwe mu bantu bamaze kwinjira igihugu cy'u Burundi ngabarwanyi ba Red Tabara iki gihugu bamaze kukigeramo bamaze kugikandagiramo amabariyeri rero nyamuneka yaciye ibintu polisi y'igihugu cy'u Burundi iri gusaka abakongomani bose bari kugenda babafungira mu station agiye atandukanye no mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo ibyaya mabariyeri ariko kandi turaza kubabwira ko amasasu menshi yongeye kumvikana Bujumbura Gitega murabizi ko umupolisi yishe yarashe bikomeye umumotari nawe amuziza kuba rwose ngo ari umwe wakekwaga ibi turaza kwikomozaho turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport ni ikibuga cy'indege kugeza amaginga byacu byamaze kuba gatera nzamba kanyina wanzamba turaza kwikomozaho kuko isa n'isa gishobora kurasuka ku rwego kugira ngo bagice indege zaguruka gazerekeza ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo zize guhagarara nshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote muraza kunyemera tuvuge byinshi bigiye bitandukanye ariko kanakira abavandimwe by'umwihariko nabo by'umwihariko twinjirane muri ano makuru kugira ngo muze kuryoherwa na byinshi biri guturuka hirya no hino mu bice byo muri Uvira ni Uvira kugeza amaginganya navuga ko abasirikare bari kuyobora urugamba abasirikare bari gukora buri kimwe cyose mu buryo bwo kuza kwifashishwa mu kuyobora urugamba barimo barategurwa kandi muri uku gutegurwa ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mujyi wa Uvira utaza gufatwa n'umujyi igihugu cy'u Burundi cyamaze kumanuramo bamwe mu binkingi za mwamba abo bita inkingi za mwamba nabo bavuga bati nyamara turabizeye mu gihe baraza kuba bari hano mu mujyi wa Uvira birashoboka kuba igisirikare cya mama 23 bwinjiye muri no mujyi wa Uvira ni umujyi navuga ko kugeza amaginganya Bwana Kalemba Aimable ushobora kuza gukorerwamo buri kimwe cyose gishoboka ku ruhande rw'ingabo za coalition ya FARDC kugira ngo utaza gufatwa Bwana Kalemba Aimable areka nkwibariza ikibazo kimwe ngira ngo niwe twahoze tureba na Special Force mu ngabo z'abarundi twahoze tureba ikijyanye no kwisuganya kudasanzwe ku gisoda cy'u Burundi uri kubona mu by'ukuri abasirikare b'abarundi bari kuza mu mujyi wa Uvira ukurikije ibikoresho bari kuzana ukurikije ibyo tubonye bihagaze hano za Katumba n'ubundi mu kanya gato bigiye kwinjira ni ibikoresho byimo biragwa shusho ki ugeranyije no ku ruhande rwa mama 23 ko situation ihagaze ese uri kubona ari abasirikare bashobora kuza kujya gutya bakaba bahagarika ifatwa ry'umujyi wa Uvira by'umwihariko mu gihe ryaba arigiye gushyirwa mu bikorwa aba basirikare ndetse kandi n'ibikoresho biri kuzanwa muri no mujyi wa Uvira Moses n'abasirikare navuga yuko bitezwemo guhangana n'umutwe wa 23 mbere bagitekereza kubazana urumva babonyemo ubushobozi ariko ubushobozi mbona babonamo yego ngewe ntabwo mbabonamo impamvu rero nababonamo ubushobozi n'ubuhe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rurasaba FARDC yego
kubahereza umwanya ndetse kandi no kubahereza ubushobozi kurusha abandi basirikare bo mu gisirikare cya FARDC. FARDC nayo ikavuga iti intambara turi kurwana ni intambara turi kurwanira igihugu cyacu, yego, ntabwo turi bufate igisirikare cy'ikindi gihugu ngo tugihereze inshingano nziza cyangwa inshingano zidasanzwe zisumbuye ku nshingano z'abandi bose. yego, ubona yuko rero urana igisirikare cy'u Burundi buraporopoza buvuga buti twebwe turahangana ndetse kandi mudufashe dukoreshe imbaraga zacu dukore igishoboka icyo cyose kugira ngo twinjire mu bice byose bitandukanye tubereke icyo dushoboye. Ibi ngibi igisirikare cy'u Burundi kikabisa kivuga yuko gishaka ko cyongererwa n'amafaranga, yego, cyahawe kugira ngo kize kuno butaka bwa Kongo. Igisirikare cy'u Burundi FARDC ikavuga yuko aka kanya batarisuganya mu buryo bwo kuba bakongera amafaranga kugira ngo bongere ingufu zidasanzwe mu ngufu bari kongera ku mirongo imbere ku rugamba. Aha rero igisirikare cy'u Burundi bikavuga yuko amafaranga nyuma yuko bikomeje kugera bicaracara ku marezo sosiyo yuko igihugu cy'u Burundi kiri gutanga inzira ndetse kandi n'ikibuga gihakurikizwa indege za drone ndetse n'indege za Sukhoi 25 ziri kuzanwa hano mu misozi ya Sud Kivu ndetse kandi mu bice byinshi bitandukanye. Bikavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuvuga kiti burya se itangazamakuru za Jeune Afrique za imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ziri kwandika zivuga yuko twebwe turi gufasha FARDC, ese ubu nayo iri kwibona ko n'amahanga yabibonye? Ese biratwambika ishusho ki kandi abaturage mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari gupfa? Igisirikare rero cy'u Burundi kikavuga kiti uko byagenze gutya twebwe reka tubatambikemo kano kantu tubabwire yuko bagomba kongera amafaranga. Ubu ngubu biravuga yuko hari amakimbirane azimije atari kugaragara atarajya hanze ari hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'abanyepolitiki n'abasirikare batari kumvikana cyane ku mafaranga ari guhabwa abasirikare b'u Burundi nyuma y'uko biri kugaragara yuko hari abasirikare b'u Burundi bari kuva ku mirongo imbere ku rugamba. Urumva uko byagenda kose ibyo bintu biraza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ibyo niyo mpamvu nagira ngo ngiye kuvuga ikintu ndabanza ngata ku ruhande nkazenguruka kuko operation niko zikorwa, niba turimo ni operation. Nuvuga ngo igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'abo basirikare bari koherezwa mu bice bya Sud Kivu ndetse kandi no mu mujyi wa Uvira by'umwihariko muri bisozi ya za Kavimvira bari kuzanwa za Muheta, Gomba mu bice byegereye za Ruriba, mu misozi yegereye za Mwesi ndetse n'ahandi hatandukanye ari za Karawuci. Karawuci ni agace n'agakanisi kari hagati y'uriya muhanda uva Kavimvira uva Uvira werekeza mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika ujya mu gihugu cy'u Burundi. Yego, ibi rero bikagaragara yuko igisirikare cy'u Burundi ubwumvikane gifitanye n'igisirikare cya FARDC nka koalisiyo ubwayo kutategura ibintu bya ngo bishyire ku murongo ni ibintu bitari bize gutanga umusaruro mwiza ku bintu ku rugamba kandi uraza kubibona. None kugeza amaginga ya ibi bikoresho barimo barazana twitega iki? Hari ikintu na kimwe biri buze guhindura cyangwa n'ubundi biraza kuba iby'imfabusa? Ibi bikoresho mu ndorerwamo mbona icyo biri buze guhindura n'ubundi intambara yiteguye ku mpande zose, kuko niba bakubwira ati imisozi ya za Ruvungi, yego, imisozi ya za Mumosho, imisozi yegereye za Runingo, 23 yagejeje abasirikare. Nuvuga ngo ibikoresho n'ubundi bije kurwana n'umutwe wa 23 batsindwe babyamburwe nk'uko bambuye ibya Goma, yego, cyangwa se bikomeze byatake imisozi ya za Warungu na hariya Zanzibira n'ahandi hatandukanye n'imisozi yano za Kingwengwe na za Mayamoto hariya muri Minembwe bari kuvuga ko bashaka kwerekeza. Uko byagenda kose ubwo muri make biraza gusa aka kanya umumaro w'ibyo bikoresho urahari kuko biteye ubwoba abaturage batuye mu mujyi wa Uvira, nicyo navuga. Kuko abaturage n'ubundi barabona izo ntwaro zireba nka shitani, niwo ujya ukunda kubivuga ati ni intwaro zimeze nka shitani. Izo ntwaro ziri gutera ubwoba abaturage bavuga bati nyamara icyo igihari cyo kwitegura nuko intambara ihari. Nk'ubu ngubu n'abaturage benshi batangiye no guhunga umujyi wa Uvira, benshi cyane rwose batangiye guhunga umujyi wa Uvira. Yego, nyuma y'uko n'ibikorwa by'isakwasakwa ryatangiye gukorwa, benshi basakwa bakekwa yuko ari gufatanya n'umutwe neza asarambwira ngo bakeka ko babitse intwaro n'ibindi bitandukanye. Yes, no kuvuga ngo urumva nyine umujyi wa Uvira baraza kuhunga deja kuko kuba mu minsi ishize tumaze iminsi tubona igisoda cya 23 kirimo gicuncumuka kabisa, gisa nkaho kirimo kiramanuka rwose cyerekeza muri ibi bice by'umwihariko bikomeje kugenda biberamo urugamba. Ni bimwe mu bintu by'umwihariko navuga ko bishobora kuza guteza n'ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Urumva bose bafite ubwoba yuko isaha ku isaha n'ubundi umujyi wa Uvira umujyi ushobora kuza kwisanga mu maboko n'ubundi y'igisoda cya 23 cyangwa se hakaba habamo n'urugamba
rugamba bushobora kuza kugira ingaruka mu bari muri uwo mujyi wa Uvira. Urumva nyine ni byinshi cyane barimo baragenda bikangakanga bavuga bati bishobora kuza kuba isaha ku isaha. Ngira ngo Bwana Kayemba Aimable, reka duhite tuva no muri no nkuru by'umwihariko duhite dukomoza no mu yandi makuru agiye atandukanye, by'umwihariko nyemerera tugaruke hano mu bice bya za Minembwe. Ni Minembwe kugeza amaginga nayo irimo iragenda ivugirwamo byinshi bigiye bitandukanye. Ni Minembwe kugeza amaginga turi kwitega yuko isaha ku isaha ishobora nayo kuza gukomeza kugabwamo ibitero n'indege, ishobora kuza gukomeza kubamo imirwano ikomeye, kuko n'ubundi ibitero byo byongeye kubaho. Kuko yenda mbere yo kugira ngo by'umwihariko tumwinjize muri ibi bice, reka mbanze nanabwira abantu yuko ibitero biremereye cyane byaturutse ahitwa ku Kipupu ari ibitero byaje gusiga n'ubundi igisoda cya M23 cyitwaye neza mu buryo bukomeye cyane, bikaba ibitero byongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe z'igisoda cya M23, kuko byatatse biturutse hano ku Kipupu, byataka yitwa za Rugezi, bibasa gushubizwa inyuma. Icyo ni kimwe mu bintu navuga by'umwihariko bikomeye cyane. Bwana Kayemba Aimable, mu mboni zawe by'umwihariko ibi sinari namenye abasirikare baguye hano hagati ku mpande zombi, ibikoresho byafatiwe, mu mboni zawe uri kubona by'umwihariko ari iki kintu kihari hano ku mirongo y'imbere ku rugamba gishobora kuza gutuma igisoda n'ubundi cya M23 gikomeza dutsinda hariya muri biriya bice by'imisozi miremire y'Iminembwe, ndetse kibona n'ubushobozi navuga buremereye cyane bwo kuza gukomeza kurinda abasivili? Nukuvuga ngo ikiri buze gutuma ino misozi miremire y'Iminembwe ikomeza guhagarwamo n'uruhande rw'intare za Sarambwe, nuko icyambere abaturage bahatuye bumvikana n'umwe mutwe. Yego, ni nayo mpamvu iyo ubona FARDC igaba ibitero ntago irobanura. Buriya ntugire ngo impamvu itarobanura nuko ibizi yuko n'ubundi abenshi ni imiryango y'aba basore n'inkumi bari mu cyama cy'intare za Sarambwe. yego, niyo mpamvu rero nakubwiza ukuri ko imisozi y'Iminembwe iraza kuba yabahorwa mu buryo bwijyana n'100% n'uruhande rw'intare za Sarambwe, bikurikiza nuko abaturage bahatuye abenshi ubona yuko bakomeye mu mashi, kandi bya bindi by'imbamutima atari bya bindi by'abaturage bayobowe na FARDC bakoma mu mashi bakomera FARDC ariko bari kuribwaribwa mu mutima. Abakunzi b'intare za Sarambwe bo bayiguma inyuma kandi bakanabigaragaza cyane. yego, kandi abakunzi bayo benshi bari hano muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Iminembwe, abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru mu misozi hari za Masisi n'ahandi hatandukanye. Urumva yuko nyine uko byagenda kose ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, tukabona imirwano ikomeye cyane hagati ku mpande zombi, n'ubundi ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ikindi kibazo nashakaga by'umwihariko kugira ngo tugarukeho by'umwihariko muri bino bice by'Iminembwe, nta bwoba buhari kuba M23 ishobora kuza ifatanyije na MLDP twirwana ishobora kuza gutakaza ibice bya za Rugezi na Mekenyi bamaze igihe kitari gito bafashe n'ubundi bafite bigaruriye. Ikibazo cyo kirahari ku ruhande rw'intare za Sarambwe, kuko urumva ntago niba bari kuzamura indege za Sukhoi 25 hakazamurwa indege za CH4 zivuye Bujumbura zikaza kugaba ibitero hano mu Minembwe, umutwe wa M23 aka kanya ubushobozi wenda bw'indege zimwe na zimwe barazifite zanagaba n'ibitero aho ibyo bitero biri guturuka, ariko biragaragara yuko mu gihe umutwe w'intare za Sarambwe waba ufashe umwanzuro ukavuga uti natwe tugiye kohereza drone zitandukanye cyangwa n'indege zitandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba zigiye mu gihugu cy'u Burundi, tugiye kugaba ibitero aho biri guturuka, bazaba bateje intambara hagati y'ibihugu bibiri. Yego, urabona yuko ni ikibazo gikomeye cyane, bari kuvuga bati guhangana n'ibihugu bibiri, kandi guhangana n'ibisirikare bibiri prota ntago ari ibihugu bibiri, kuko nabo ubwabo bari guhangana n'igisirikare cy'igihugu cyabo. yego, birumvikana yuko rero ibi bintu biri buze kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi biri buze no kuba ihurizo ukurikije uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ukabona yuko uko umunsi ugenda uzabanza undi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura cyane. Ku ruhande rw'intare za Sarambwe bashobora gutakaza ibice, yego, birashoboka bitewe n'ibi bitero, ariko nanone ntago ari ibintu twahereza igihe kirambye, kuko niba izi Sukhoi 25 ziza zikarasa mu rezo sosiyo tukandika tuti FARDC yisha abaturage 10,000 cyangwa 5,000, yego, nabiyo babyumvishe ntago ari ibintu biri kubambika isura nziza. Ujye ubona yuko n'amahanga amwe namwe ajya haguruka akandika akavuga ati hari n'abahamagara Tshisekedi bakamubwira ati ariko ibyo uri gukora sibyo, gerageza rwose uhangane n'uri guhangana nawe. Ukabona yuko n'ubundi ku ruhande rw'intare za Sarambwe bashobora kuba batsimba u Rwanda muri iyo misozi ya Zanzibar cyangwa naho za Kashongerwe, bakaba bakurwa za Karambi,
bakaba bakurwa n'ahandi hatandukanye ariko nanone mu buryo budafite igihe kirambye kuko bimuri kugaragara buri ruhande rwiteguye guhatana kandi no guhangana mu buryo budasubirwaho. Wamubonye General Chiko Chitambwe Chiko Chitambwe Jerome do ngo rwose ngo yateguje intambara yuko ije kwerura mu buryo navuga budasanzwe. Bita General Chiko Chitambwe uyu numwe bigeze kurasira hano rwose muri teritwari ya Rucuru agakuramo inkweto. Uyu bigeze baherutse kubura nkacira umwami neza kuko hari igihe bajyaga bamurasa rwose agakuramo inkweto agakizwa n'amaguru akirukanka cyane rwose. Hari n'igihe yigeze guhongera hariya za ntuzamo hariya mu mujyi wa Butembo bamugurukaniye hano muri teritwari ya Bucuru. Buriya umwihariko w'uno musirikare ngiye ikintu cya mbere muziho ni umusore mu buryo buri physical fit ariko nanone ngo buriya mu gutinya isasu buriya ngo birometero acyumva bombe acyumva ikompara rivuze ngahita yirukanka. Ni umwe mu bantu rwose kandi ngo abarinzwe mu rwego rudasanzwe. Oya ni umwe mu bantu batinya urugamba ku buryo bukomeye cyane kuko acyumva rwose rwahinanye nyamuneka. Ni umwe mu bantu maguru rwose bajya bayabangira ingata. Hari n'igihe bigeze kumwirukankana rwose akuramo inkweto akizwa n'amaguru n'imodoka arayitari. Uriya Chiko Chitambwe nawe uru rugamba araruzi. Ibyo guhera hariya mu Goma yigeze no kuhaza ibyo guhera Goma ugiye hariya za Rusayo ukara mu misozi yegerezamo ka Katindo yarahaje baramubonye. Ndi mu bantu bari banahari rwose ngira ngo ngiyageze no kwatembera urugamba rugikaze. Numwe mu bantu boherejwe mu misozi teritwari ya Masisi hariya hafi ya za Bihambwe urugamba rugikaze hariya za Bihambwe na za Rubaya yarahaje. Numwe mu bantu bagerageje kwahanganira ariko asubizwa inyuma igitaraganye. Oya uyu mugabo yagiye asubizwa inyuma uko buriya ataza no gusubizwa inyuma akaguma. Icyo nagomba kuvuga nuko u Burundi igihe biya bihugu bya SADC vyikura mu ntambara bwagize ikosa rinini ya kuguma bwihatira kuguma muri iyo ntambara muri Kongo. Novuga ko ari ryo kosa bakoze. Ubundi byari kuba byiza kandi byari kugaragara neza Uburundi mu gihe bwari bwagiye mu nzira ya EAC ndetse mbere igihe EAC yirukanwa itongewe igihe cyo kuguma muri Kongo. Niyumvira ko ari cyo gihe Uburundi bwagomba gufata iya mbere nabwo bugakura ingabo zabo muri Kongo muri East Congo. Ndetse n'igihe ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo yari inzira nziza Uburundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo. Kuko nkuko nababwiye burya Uburundi bwa mbere ni igihugu gikenye. Ica kabiri ingabo z'u Burundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare kuko igisirikare cyubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi ahubwo cubatswe hakurikijwe iby'amoko. Ugaca usanga umuntu nubwo yoba adafite ubumenyi yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD uca usanga rero bashiramwe abakomanda indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo cyonyine cyo kumva yuko wababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi kuko urabona nk'ibintu bijyanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe cyane hari abo twakumva les extrémistes de tubo usanga bari mu moko yose ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ibyo by'amoko ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batavyumva batanabibabaye no kubyumva babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombinizo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege
canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda, kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashirwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere, kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ivyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda canke ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba muri irya ntambara irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi ico bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. Urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nibyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabona yo gutembagaza intwara ya CNDD-FDD, kuko intwara ya CNDD-FDD cane cane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, bihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abakoloneli, abagenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20
bahari bobo babona ko inyungu ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo, ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonerakure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mpejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kwirabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD niyumvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko ahari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ibyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko aricyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze, shishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye iyi myaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzane impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi ni umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko, ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafurika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafurika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tubitekereza nk'abantu babaye mu myaka 200 irababaje,
birababaje nicyo gituma generasiyo y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza y'ibyankenerwa. nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free health care, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishyirwe mu ngiro. Kwa kurwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera n'aho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusange abategetsi